D en el que teníamos que exponer a la ciudadanía el plan estratégico. Han salido la definición de 5 proyectos tractores, 4 mesas a formalizar, con el objetivo de desarrollar los proyectos, bajar los proyectos a hechos concretos para poder ir avanzándolos. Apurret igual emozina behinaz. Nire eragin dozte esperantza handie. Uste dut arratiar gazte asko egin dugule, kanpora joan garela, ez? Igual hemen ez duguleko aukerarik edo ekosistema bat topau. Eta, konektau dozte, ez? Horregaz, esperantzeagaz, badauela etorkizun bat, benetako etorkizun, ez? Sozioekonomiko bat eraikiteko borondate bat, ezberdintasunek albo batera itzite eta danok batera. Balorazio oso positiboa gauza asko gaitik. Eta garrantzitsuena gaur hemen esan dena dela lortu dugule komunean ipintea danok proiektu posible bat. Egingarri dena, bai? 5 proiektu egingarri direnak. Todo el desarrollo del plan estratégico a lo que nos ha llevado es a conocernos mucho mejor cuando ya conoces las propias problemáticas de los ayuntamientos, de las personas que trabajan en los ayuntamientos, concejales, alcaldes, lógicamente entiendes mucho mejor cuestiones que de otra manera nos cuesta entender. Partimos de una mejor posición para poder seguir avanzando. Hemen ikusiot danok bateinde aurrera egiteko konpromiso hori, ez gu gara arratie eta gu gara arratiarrak. Eta bakotxa da, danlekukoa, baina gutekogu proiektu bet aurrera egiteko, eta hori da arratia. Eta arratiaren garapen sozioekonomikoa. Eta pentsa gure dut horrek ekarriko dauela garapen kultural bat bai, ez? Eta personalki, ni hasierako prozesuen ere egon nintzen, eta oraingoan ikusten dudana da postasun handie, usten dudalako oraingoan bai, serio, proiektu oso heldu edala eta egingo dela. Zentzu horretan nintzako da postasun handi jakitea gauzatu egingo dugule. Zer izango dan? Hemendik 10 urtera bat edaki, esarriko gara, berriro ikusiko dugu, baina aurrerantza doan bide bat da. Ez da presarik, bidea aurrera segitan dau eta orduen ni oso pozik.